Okay. Marieta nenche nandru nonsase otwaikire iga ase ekatisi ya Adams Mocheno twajire kumwakirisa twaretira amabati ase skuru ya Muruga. Skuru ya Muruga twaretira amabati ya Sobwango twareta amabati nyachogochogo. Nigo twanyora nga Muruga no twabwenerete gocha. Lakini rende ekaro twarenge nyachogochogo nase ngenjo nga matanga no arenge tuka promise tobeke class ya kama mabati na gaiga Muruga. Nakikiagarire twiranira Sobwango eskuru era next ase yende nyachogochogo. Nonya nari ase Biblia muri kora asoma nga Esau na ibere to yondo mwando. Igo no rocho mwando okonyora tucheti gochimoina. Lakini bona nende twiranira omwando igo cha Sobwango egara na Yakobo nari atakoraki. Nari atagechiwe. So nakitwa ikera twachire kobeka amabati abaibori muri no mogoko. Nakitwacha tutabugorotiro ne bitabu mbire tokora arwa ase chiskuru cha ICD ase ngenjo ntwamaite ngabana mbakora thiki mbaiyo. Abana nabo toja twa bitabu ebyo bono renda abaibori buna moro mwapokeire Adams Mocheno no basene takoboria na bore 2022 mukamubwatisia na bono no are nakikiagarira ikira mumubwatise 2022 biya mono nyasao yuti gabasese etanje ongorukwa tabita ke muntu maragia omanya committee o Muruga primary school abaibori baito mwagokire igoro ya Adams Mocheno buna toreteira mabati amaene eskuru yaito yabere chandegete buna mwachira igekero mwakorire keke mwarorire abana nigo bagotwerwa ekerembure yachakire gotwa abachinsa chiriche kerasi abana nigo bagosokania mabati gocha asa akorete keke asa atari gotonya ekiagera mabati ayega nigo twachakirite skuru yachagete 1987 bana kuru 87 ni mabati ina rito kuna gochenja chenjiga ntwarangeri tikero kende ngaba gwero gwisase bache goto changera towe komo tokabe komo chango lakini asengenje yobotaka na asengenje y'abantu tutabwati osina basemi obongo bo changa tokachanga rusiringi chiri bwe 200 akebere chisana mabati kaki nto nyara tyo obokonyo ngija kurwa sada ababinto na kirakateba tubate singoyo asama rita nkuru kwa Isaac Nyagaka rire no nyura bakondo kagaiga nje no yomo babwe kiongozi ya chensiga ga Muruga ncho mochema ni babasaye nande nincho yomo babwe board we school we enare koboria asiri tukori ara rabaga ni bachira na nyakorora murai mwoyo chire gotokonya ase school ya ito ngomurai korwa Adams Mocheno ntwa choreta barai baito bakongosero mochumba ito Steve Mogaka tugachora mosena toito nanda arege sukuru magaruguru lakini ntwaje komora Muruga Steve ntwa chora to kongo mogeni como senata tugachora binto Steve Mogaka ngana robo chumbe CDF ntwaje koraya yaye sukuru abana baito bako twerwa yaro mba soigo natere mosoko tebanga obora itwa chote no bobe oro sta to ba muraba kenga hata Mocheno ochire mai somarore ochire mo kasoigo tagoja botuko baba bagoja botuko otoko jira mabati amange sana otoko nyeba bati grasi kegima chikura bono iga bantu baminto Adams Mocheno Adams Mocheno obosene osaneta tuakire ngambu ya mono mugachire mugasoigo na mabati okay kera rituko tuasabiro bokonyi iga ntwaje koro muntu jire ngata Adams Mocheno twarigire Steve twaje komoikera ago tega neri chumba lakini rendo ri chumba ngaiya kale bakabone sai boro rende aga tena chacha 2027 ya tega neri chumba abantu baminto ngakiboko teba sada Adams Mocheno aga ndoko stagamba ya mono sana soko tegera asa Marieta kwa majina mimi naitwa Isaac abaibori nabanya committee bara tigangire ri bageri kubakwani mbuya mole nabarai baito aindu abakire mbuya mono asoja na goikerania eire eri mwatorierete arinya chogochogo ekera twarenga matanga ya Amos igo abafuasi ba Adams Mocheno twabaire karibu naenda aseke ugeri mwarwete ande mwageikeraniri igatiga mo twakero morayo ito mbuya mono asagotaja nyasana kogorokia obonyasi atokonye moroje skuru ya ito bunere korutwa gasomete gaiga mabati na yarao lakini bono buna Adams ajire iga moroji ngo enderare konyerabi atuano mawateba igono ano mwalimu amane na asare
twamwakire twamatebirie amabati buna twariere tweira aya ikirega twanyaricibiri na bare namba buna batotebeti ntatiare Kemunto Maragia. Mimi ni mwana komiti wa hii shule ya Muruga Primary School. Nilikuwa nasema hivi, hii shule iko na sura mbaya. Mabati yenye iko huko juu kwa mabati yetu, watoto huwa wananyeshewa, mvua ikifanya nini? Mvua ikinyesha. Ni kwa ajili hii mabati ilikuwa yenye tulianzia kujenga kwa 1987. Tangu 87 hatujawahi kupata mabati mazuri. Tufanye nini? Tuweke hii kwa mabati yetu juu. Sasa tulikuwa tumeanza kufanya mchango, lakini mchango yenye tulifanya tulichanga tu shilingi 1000 ngapi? 20 tu. Sasa hiyo 20 katushinda. Tufanyeje? Ndio maana tumekuwa tukilia nani atakuwa msaidizi wetu. Wamesumbuka sana. Mvua ikinyesha huwa wanakuja pamoja benye mvua afanye nini? Benye mvua ainyeshi. Hata kwa chini ya fro iko yani imetoboka. Sasa tunahitaji msaada mkubwa ili kwa chini ya flame imetoboka chini kwa fro. Chini ya fro imefanya nini? Imetoboka. Na watoto wetu wanakuliwa na nini? Na fuko. Eskuru ya itamaene muna mwayerigere iri na abamwachira iga nonya nintu kartoko yerigere na batokoranga na bereinse bono bagitware gosaba abaraya bayagwero gwisasi togochakera abamo korigyobo oboseneta bose bari bakorigyo borai bonde bwansi kakimotari moike Muruga negetike yani eskuru ere nende bwatu chikura sinyinge morore gosema nyakonye egere eskuru ene kore keke ebe buya una chikuru chinde akita bai bali tari baigo kiongozi wa Chensi hapa Muruga. Mimi na hapa ya kwamba tangu nisaliwe hapa Muruga sijawahi ona kiongozi kama hata Msimochenwa anayewangania useneta hapa Nyamira. Ni kiongozi mzuri, amekuja saa hii mjana, wengine wanakuja usiku kutafuta kura hapa. Mimi nasema ya kwamba hata Msimochenwa aendelee mbele, amesaidia watoto wetu mapati hapa. Watoto wananyeshewa hapa usiku na mchana. Sasa tumesema ni asante. Tunataka viongozi kama hawa wanawachipika mara kwa mara, wanakuja kwa matanga, wana promise wanaenda. Hatuwaoni, tunawasikia kwa matanga makubwa. Lakini hawa wananchi hawa wa chini hatuwafikii. Tunawaambia ifikapo 2027 wajipange na wana nyumbani. Tunasema sasa hii shule tumesumbuka. Mkiangalia round hapa hii mapati ya 1982. Kutoka 1982 hii shule ilianza kutoka ya chokochoko. Mapati yalipatiwa kutoka 1982 ndio iko hadi saa hii. Hata mkiangalia ni ukweli. Sasa tunasema ya kwamba ikifika 2027 waende nyumbani.